Аңлайсыз инде нинди кешеләр икәнен. Әйтеп тормыйм инде. İkisinin birisinde точно. Мин аңлай алмыйм дөресен әйткәндә. Bu kaçtığının uyuyorlar. Ие. Зебра бит ул тормыш кебек. Кирәк түгел алтын көмеш кирәкме тәхетедә. Мин беләм. Кычкырмыйча гына утыра. Шулай дип әйткәч, мин шок каттым, беләсезме? Авылда укыдым. Рәхмәт укытучыларга. Барыгызга да сәлам. Сез Мин беләм исемле интеллектуаль шоу карыйсыз. Һәм аның алып баручысы мин Гөлназ Асаева булам. Бүген безнең чыгарылышта эстраданың танылган йолдызлары Дилә Нигъмәтуллина, Булат Нигъмәтуллин һәм Алсу Фазлыева. Ничек хәлләрегез, ничек килеп җиттегез? Бүген сезне күрүебезгә һичшиксез шатмын. Дилә апа, ничек хәлләрегез? Хәлләр Аллага шөкер, бик әйбәт. Бүген Дилә апа белән сөйләшеп утырабыз, тапшыру алдыннан. Дилә апа минем әни белән 1 елгы икән. Шулай дип әйткәч, мин шок каттым, беләсезме, чөнки мин аңа гел Дилә дип йөргәч, гел миңа яшь кебек ул, минем белән 1 яшьлек кебек, ә инде ул менә бит минем әни белән 1 яшьлек икән. Менә бит, менә шундый факт бүген. Булат абый, сезнең хәлләрегез? Минеке дә яхшы. Мин инде сезне күреп, минем хәлләр тагы да яхшырды, кызлар. Кызлар арасында утыру үзе рәхәт китерә. Без бик шат булабыз. Алсу апа инде гомумән минем иң якын кешеләремнең берсе. Алсу апаны да күрергә һичшиксез шатбыз. Ничек хәлләр, Алсу апа? Хәлләр әйбәт, Гөлназ, бик яхшы. Монда инде мин синең әниең белән яшьлек түгел, аның каравы безнең балалар 1 яшьтә. Әйе, балаларыбыз 1 яшьтә, бер балалар бакчасына да йөри. Менә шундый фактлар кызык кына. Һәм инде сез әзер булсагыз, беренче турның кагыйдәләрен сөйләп китәбез. Экранда һәр кешегә аерым рәсем биреләчәк, 3 рәсем, һәм шул 3 рәсемне бер сүз бәйли. Менә шул сүзне атарга кирәк. Һәр берегезгә аерым рәсем. Аңлашылдымы? Бик гади, бер авырлыгы юк. Шуңа күрә әйдәгез әле без беренче турның беренче кагыйдәсен дип әйтик, Дилә Нигъмәтуллинадан башлыйк. Дилә апа, сез әзерме? Әзер. Дип ышанып каласы килә. Менә без күрәбез монда Габдулла Тукай, сәгать һәм бик тәмле ризык. Нәрсә дип атала әле бу ризык? Кош теле. Кош теле дип атала. Менә бу 3 рәсемне нинди сүз бәйли икән? Бу 3 рәсемне тел дигән сүз бәйлидер дип уйлыйм. Сәгать теле, кош теле. Әйе, дөрес. Һәм дөресме? Дөрес. Менә бит Дилә Нигъмәтуллинага 1 балл дуслар. Менә ничек тиз арада сез оттыгыз. Һәм инде әлбәттә Дилә ападан соң Булат абыйга да күчергә вакыт җитте. Булат абый, барлык игътибар экраннарга. Әйдәгез. Бу да бик гади, бик җиңел дип уйлыйм. Нәрсә бәйлим икән? Мунча ташы артисты. Мунча ташы бу теге тау. Ташы инде шулай ук. Әйе. Монысы ни? Таш йөрәк. Шулай ук бриллианттыр инде ул. Шулай ук таш, шулай бит. Шул таш дигән сүз бәйле инде буларны. Дөрес. Нигъмәтуллиннар гаиләсе тагын 1 балл. Менә бит. Алсу апа, сезгә дә чират җитте. Нәрсә микән бу? Ташлама. Бу инде безнең бинаны индидер, име? Бу банк безнең. Бу безнең банк һәм сөт. Бу әзрәк катлаулырак миңа калса. Нәрсә бәйләргә мөмкин микән? Сөт һәм банк. Бу нәрсә бәйләргә? Уртада банк монда? Әйе, уртада банк, монда ташлама һәм сөт. Бу битне кайдыр салу белән бәйле. Ташлама, салу, банкка салу, сөт салу. Банкка салгач нәрсә була? Мәсәлән, акча салабыз ди банкка. Нәрсәсе арта аны? Процент. Әйе. Проценты. Әйе. Сөтнең. Нее? Сөтнең дә нәрсәсе була? Проценты. Процент ташлама, процент. Процент. Менә бит Алсу Фазлыевага 1 балл. Бик тиз арада без бу рәсемне шиштек дип әйтәсе килә, чөнки бу бик катлаулы булды. Теге 2 рәсемнәр барыбер дә җиңелрәк кебек тоелды, менә Алсу Фазлыевага әзрәк авыррак эләкте. Әйе, барыбер Каткачтының уйвашлар инде. Әйе. Ярый, Дилә апа,
Күзлек. Күзлек, сондық, Аха, оқша білен. Ие. Һәм Һәм піси. піси. Шулай ук бір сөз әйме? Бір сүз бейле, ие. Так. Ага. Ауыр. Ауыррақ біраз. Ауыр, ие, ауыр. Күзлік һәм піси һәм оқша нешейін олайым. Күз білен бейлет әйбір түгіл ме екен бұл? Yok. Ярый. Бірерімнің де не бар мұсың? Түс білен бейлі. Түс білен бейлі. Түс білен, ие. Мұнда пісінің көзі Аха. Қора. Дибалик. Sonra bu kaybı. Yok. Қора дибалик, дейлі апа. Көзлік бит қора түгел. Ну, қора бұларға мүмкін. Көзлік білен Ассоциация, күзлік деген шей бар Қора. Ие. Әйме қора, бір қора деген сөз міне олайса. Ие, дұрыс. Міне бе, Диля Нигматуллина бір балтағы. Ура! Мен сізге... Фигілде бұлырға мы может быть? Ие, мен сізге шоңа қолдан келгенше ерден бітерге тырышам, шоңа менем сөздерге қолақ салығыз сіз, е? Бұл көзлік қора. Yok, күзлік қора бұлырға мүмкін, қора алтын бұлырға мүмкін. Қора алтын. Ие, нефтіс. Червонный. Һәм қора піси өтеді. Қора піси. Ие. Мен қоса бек ауыр еме, оны бірнешікте тегі тез арада ұтып болмай, мәдәләкен Диля Нигматуллина бек тез арада ұтты. Ярый, алға таба барабыз. Бұл атабы, сізге нәрсе әзірләдік бекен біз? Балық, қияр һәм күз яшілері. Шулай да... Sudur munda, su. Yok, Yok mu ne? yok. Бір сөз әйме. Бір сөз әйе. Bu жеңілдірек бұл атабы. Әдәгіз әзірек ойлап қары, біз балық, еме? Бұл балық әлі свежий балық деп әйтек, еме? Қияр шулай ұқ свежий. Күз яшілері свежий, әлі күнә шығып келе. Бұл свежий деген әйбір түгіл. Қазір әйтсем, сіз тез арада ұтасыз енді ол сөзіне. Ненде фикірлер бұл? Тірі. Ненде көз яшілері бар. Подсказка ұяры ма? Еш балық, еш қияр, күз еші. Yok. Yok, olayda bola. Dürüstüngün etkende bola olayda. Emeleki bunda ikinci söz. Yarı. Kıyarına ne işleteler? Kiseler, Tağın. aşılar. Tuzluylar. Tuz İyi. bilen. Değil. Tuzlu balık, tuzlu қияр. Yok, мен подсказка бердім аңа. Siz подсказка қыла түгіл, бұнда түгіл жауаплы берді дейді. Ярыма мен аңа берем ол сөзіне. Бұлай болғаш, достар, біздің енді Диля Нигматуллина түгел жауапны әйткеш, біз енді балыны Диля Нигматуллинаға тапшырыға мәжбүр болдық. Мүмкін ме мен аңа бөлек етем бұл балына? Мүмкін түгіл шул. Мүмкін түгіл ме? Мүмкін Yok, түгіл. oyunda болмай. Қызғаныш әмеделекен олай болмай. Ярый, Алсопа, сізген енді рәсімдер бекен мұнда. Шулай да ауыррақ кебек тойылан. Тағым мен ауырмын енді. Яңа ел, туған күн, деп алдығын деймі торт. Хәм... Үшінші нәрсесі ол. Һәм бұл йылдыз атылы. Йылдыз атылы. Шулай да мен нәрсе Күн білен білем. бейлі штөлі. А? Күн. 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 Ел. Мене йылдыз түшкенде атылғанда нәрсе эшлей кеше? Туа. Yok. Tamam. Шын іштедесі өт. Тілек тілей. Әйе. Тілек тілеу. Әйе, дұрыс. Міне бет, асы қасылайба бір бал. Шулайды біздің бірінші турыбыз тамам. Әліге баллар біздің Диля Нигматуллинада 3 бал. Алсу Фазлыевада 2 бал. Һәм Булат Нигматуллинда 1 бал. Міне бет, міне әліге шулайрақ. Әмеді ләкин бұл енді біздің балларымыз үзгәрерге мүмкін. Біз енді әкірінеп екінші турғада аяқ бастық. Екінші тур қағидаларын қазір шулай ұқ сізге сөйлеп кетем. Ясалма интеллект ярдәмендә қолланған рәсімлер көрсетілешек. Онда бір генә рәсім була, 3 түгел, бірінші турда кебек түгел. Бір генә рәсім, һәм шул рәсім жыр булырга мөмкин, берәр нинди мәкаль булырга мөмкин, әкият булырга мөмкин, афоризмнар булырга мөмкин. Шуңа күрә бер рәсемнән без хәзер аңларга тиешбез. Әйдәгез икенче турны без Алсу апа
Фазлыевадан башлайбыз. Алсу апа, икенче турны сезнең белән башлап җибәрәбез. Таулар. Әйбет. Бу жыр булган. Бу җыр булырга, бу җыр. Безнең легендар җырчыбыз җырлый тау турында. Беләм бугай. Таулар турында жырлар күп инде ул. Беләм Тез бугай. әйтсәм дә ялмый. Юк. Аны безнең легендар җырчыбыз сыга башлана аның исеме. Менә шушы кеше җырлый. Ур. Белмәсәгез, Алсу апа, без башка кешегә Тагыз хәзер ошо. Юк, юк. Мин беләм. Мин беләм. Кышкырмыйча гына утыра шу. Абый буларак. Син дә Бик беләсеңме? тауга менә бер жыр җырладым дигәндә төркиләргә мөмкин монда. Мөмкин туры килергә, ләкин икенче җыр. Аха. Бийек тау. Бийек тау. Әйдәгез булай, Салават абый җырлый ул җырны. Урсалтау. Дөрес, менә бит Алсу Фазлыевага 1 балл, ярый. Без инде әкренләп күчәбез Булат абыйга. Булат абыйга Урсалтауны шундый булган белмәгән идем. мин дә белмәгән идем. Яшел тау дип күз алдына китерәбез. Ясалма интеллект менә шулай күргән ишәптер бу җырны. Икенче рәсем Булат абыйга шулай ук җиңел дип әйтмәс идем. Бу шигырь. Шигырьләр буенча мин специалист. Менә нәрсә дип әйтәсең инде, мондай Муса Җәлилнең шигырына охшаган. Әйе. Нинди шигырь әле ул? Кызыл чәчкәләр менә шигырь. Кызыл ромашка. Кызыл ромашка. Әй, менә бит, афарин. Бу минем өчен бик теге авыр күренгәч, мен әйтәм, эй, Булат абый хәзер моны әйтә алмас инде дип кайгырган идем. Менә бит. Булат Нигъматуллинга 1 балл. Бераз гына укыдык бит. Сез укымышлы кеше бит инде, Булат абый. Әйтмәйин. Авылда укыдык. Рәхмәт укытучыларга. Дилә апа, сезгә дә бик матур рәсем әзерләдек. Миңа калса, сез дә шок катырсыз бу рәсемнән. Ясалма интеллект. Әйе, ясалма интеллект бу мәкаль. Бу нәрсә ши бу кеше? Мин аңлай алмыйм әле дөресен әйткәндә. Нәрсә эшлидер ул? Казый. Нәрсәдер казый бу. Нәрсәдер казый. Ул мәкаль. Бик күп әйтә торган, бик күп куллана торган мәкаль ул безнең халыкта. Аны шундый менә Урысчасында бармы аның? бар бугай, әйе. Бар. Аның менә баштан йөри торган кешеләр турында әйтәләр. Белдем. Мәкалләрне бик белеп бетермим ахры мин. Беләсез, Дилә апа, беләсез. 100% әйтәм, беләсез. Баштан йөри торган кешеләр. Тегенә була бит инде. Анысыз инде нинди кешеләр икәнен. Әйтеп тормыйм инде. Тек. Казый ул менә, казый. Аңладым мин казыганын. Ярый, кыйы казый. Казый, шуннан лаш. Кем белә? Белүчеләр бармы? Мин беләм. Беренче Алсу апа кул күтәрде, шуңа Алсу апага әйтик инде. Алсу апа. Кешегә кыйы казысаң, үзең егылып төшерсең. Әйе, менә бит. Бик тиз. Шулай итеп, Дилә апа, гафу итәрсез, ләкин сезнең балды без инде Алсу апага бирергә. Мин дөресен әйткәндә белмидерим бу мәкален. Шулай менә? Сезнең кырда шундый кешеләр юк димәк. Әйе, шунда. Урысчасын Әзмәт шундай, башта йөри ул. Урысчасын әйе, онда мәкален ишеткәнем юк. Ярый, Алсу апа, сезгә бу әйтеп бетерә яздым инде бу әйберне. Ярый, җыр бик якын булырга тиеш. Беләсездер ул җырны, мага инде. Алдагы рәсем сезнең өчен. Так, йөрәк. Йөрәк белән бәйле җырлар бик күп инде ул. Әйе. Нәрсә эшләргә җыена ул йөрәкне?
Құшларыма алсаң үйрегімні, андай жерде бар. Yok. Ул шундай тиз генә җыр ул. Бик яқты җыр дип әйтәсем килә. Мин беләм бу җырны. Мин дә беләм. Фидаиловна. Кебек. Беләсез ул җырны? Тала. Үйрегім, ул да булырга мөмкин. Так. 1, Так. 2, 5-кә хәтле саның. 3, 4, 5. Кем белә? Беренче кем кулдык? Аха, Дилә апа. Үбәр идем йөрәгемне. Әй, ничек җырлана ул? Үбәр идем Йөрәгемнән Йөрәгемнән үбәр идем, күренми шул йөрәк. Ай, ул йөрәк серле, йөрәк яши тирәннәрәк. Менә бит, афәрин! Балны без булай булгач инде Дилә Нигъматуллинага бирәбез. Менә бит ничек алышынып торасыз, име? Реабилитацияләндем мин. Бик кызык, ярый. Киттекме? Киттек. Алла! Белмим, мин моны мәңге әйтә алмас идем. Бу әсәр. Әсәр? Әйе. О, Спектакль Кем да бар. язган? Әйтмибез ди. Әйтмибез. спектакльдә бар ди. Спектакльдә бар. Әйе. Бер дигән ни бармы? Нишәптер бер куелган. Әйе. Мин белдем. Беләсезме? Нәрсә? Та инде әзрәк уйларга бирим инде. Мин нитәм инде, әзрәк кенә чамалыйм, может быть. Аха. Менә бу театр. Хем. Кемгәдер бер кияү шикеллерәк спектакльме бу? Юк. Әллә кемгә бер кияү? Бу театр белән бәйле. Театр белән бәйле? Әйе. Постановка. Юк. Исемендә белән театр дигән сүз бар. Әйе. Исемендә әйе, менә шул мәкальнең мәкаль булды, нәрсә әле бу Юк. әсәр. Театр. Бу әсәрнең сүзендә Менә Бар, ул сүз. менә мондагы беләсең инде син аны, беләсең инде син аны. Беләмдер инде. Искә төшә бит әле ул. Менә Бишкә хәтле сан бар саныйм, бит, бер. сан бар бит, сан бар шуннан башлап. 2, 3, 4, 5 беренчеләрдән булып Алсу апа кул күтәрде. Беренче театр. Афәрин диясе генә Афәрин. калды. Сез инде аны Булат абый беләсездер инде, белгәнсез. Беләңде. Барыбер теге сразу гына башка да кирмәйт инде. Ул менә буталы. ул җип-җиңел үзәйме? Әйе. Унчиктер уйлап тора. Әйе. Икенче турның соңгы рәсеме Дилә Нигъматуллинага эләкте. Дилә апа. Аха. Оһо. Охо. Бу да нәрсәдер, әйеме? Так. Бу Уйлар- сезгә менә нык якын инде. Мин беләм. Җыр. Әйе. Кирәк түгел алтын көмеш, кирәкми тәхетедә, насыйп ит мине Ходаем хатын кыз бәхетенә. Хатын кыз бәхете дигән җыр җырлый Дилә Нигъматуллина. Дөрес, менә бит. Әфәрин диясе генә кала, шулай итеп безнең икенче турыбыз да тамам. 2 тур нәтиҗәсе буенча безнең Алсу Фазлыева һәм Дилә Нигъматуллинада 5 балл. Ә инде Булат Нигъматуллинда 2 балл. Шулай инде без сезгә балл җыярга мөмкинлек бирәбез. Булат абый, анда бер сорау булачак, име анда безнең инде ярдәмчеләребез сезгә сорау юлаячак һәм шул сорауга дөрес тә булмаска мөмкин. Әмма дә ләкин барлык фантазияларыгызны кушып, менә үзенчәлекле итеп, рәхәтләнеп, менә әкият сөйләгән кебек җавап кайтарсагыз, без сезгә балл өстибез. Шулай ук. Әйе. Минем беләсем килә. Нигә зебра оклы коралы төстә? Менә хәзер бүтән фантазияларны кабызып шул балага җавап кайтарыйк әле, Булат абый. Беләсеңме, шибәр кыз? Зебра бит ул тормыш кебек. Менә аның кара түсеннән барганда сиңа бүген садикта шилтә белдергә тиешләр. Ә кайткач, инде ак төсе әниң каршы ала, тәмләй бер пешереп. Шуңа күрә тормыш шундый аклы, каралы зебра кебек. Һәм синең тормышыңда менә шушы ак төсләр күбрәк булсын иде. Алла, мин үзем авызымны ачып тыңлап тыңлап тордым.
Бұла табыға бұлай болғаш әлбәтте енді біз балды үстейешек біз. Афарин. Әкетлерім отыр сөйлесің. Білмеймін, бір фантазияңның қабыз дейді, қабыздым. Яқшы. Қабыздым ма? Мына үшінші турыбызда бик жайлы әйе, яки юқ деп кені жауап қайтараға керек. Мен енді ол сұрауларына, 5 сұрауны ұқып, сізге тәқдим етешекмін. Әйе, яки юқ қына. 3 ішімлік шығаралар. Оның бірсі, ол қатлы тәміні де болырға мүмкін төгіл, тәмсіз болырға мүмкін. Анда бұрышлы су салырға мүмкін нәрімі, тағы дәрсе, тұзлы қиярның рассолы болырға мүмкін. Қойсы ғыздадар бик тәмлі кисель болырға мүмкін, яки шәй болырға мүмкін, емес писуқлы, бізде писуқлы деп етелер. Қаминде әкімге шындай өзеншәліклі ішімдікілеге сіз білдірге тейіш түгілсіз. Мына мафия ойыны күбігірегенді ол. Кім аңный, мына шол кішіде екенін... Тәмнісін. Әйе, жоқ, әшісін. Ол бір гіне кішіде болырға мүмкін, шол әші тәмсіз гіне ішімлік деп әйтегенде. Ол кіші аны білдірге тейіш түгіл. Ол кішіні біз бүтіні бізде біле алмасақ, мына шол кішіге 3 бал. Біз мұны ішке шешілерге тейіш. Жауап бересіз де, ішіп қоясыз да, хам қоясыз. Онда специальный подставкалар бар. Әйе, яки юқ деп жауап береміз. Демек, сіз әзір болсағыз, біз 3-ші турыбызны баштайбыз. Бұл біз мұны ішіп отырағыз, шул уақытта жауапта береміз. Башта жауап бересіз де, оннан ғана ішіп қоясыз. Әнесіге шерген? Оңнарға қойсығызда өтегі өзеншәліклі ішімлік болған. Бір-бірі бізге қорарға керек. Әйе, қорарға керек. Өзеншәліклі Шырайыңны сытып қойса. Әйе, шырайының кім сыта, шул енді шонларда өзеншәліклі ішімдік бола. Хам оңа бал болмай. Шуға көрек біз көрсетірге тейіш түгіл біз. Кімде ол өзеншәліклі ішімдік. Елмайып, қана отырып ішірге керек. Әйдәгіз бірінші сұрау. Игуананың 3 көзі бар. Бұл дұрыс мы, дұрыс түгіл мі? Жоқ. Дұрыс түгіл дейсіз? Яры, бұл атабы. Дұрыс түгіл, Алсопа? Әйе. Яры, Алсопа Зуева бұна бұл сұрауға дұрыс жауап берді. Чүнкі игуананың шынапта 3 көзі бар. Міне бет. Әйдәгіз ішіп қойық. Ішімдікілеріні. Алсопа бик ұзақ ішті әлі бұл ішімдік ұшап кетті Ұзын бит бұғай. тұрбасы. Яры. Екінші сұрау. Айлурофилия кішінің мәшілерге қарата күшлі мәхәбәт һәм бейлілік халеті. Бұл дұрыс мы, дұрыс түгіл мі? Нәрсе? Тағын бір қал. Айлурофилия. Мен бұл сөзді бірінші тапқыр іштім. Әйе, шол болырға тейіш. Яры. Диле апа? Дұрыс деп ойлайм менде. Дұрыс Алсопа? болсын. Дұрыс түгілдір де өлім. Дұрыс түгіл. Яры, Диле Нигматуллина білән Булат Нигматуллин дұрыс жауап берділер. Алсу Фазлыева бұл сұрауға дұрыс жауап бермедім. Яры, мәшілер білән сәлемет болмаған мавығу матур айлурофилия сөзі білән атала екен. Ешіп қойырға керек? Аризонада кактусны кисіп ташласаң, 5 елға қадар түрмеге отыртырға мүмкіндер. Бұл атабы? Аризонада? Әйе. Әйе, дұрыс. Дұрыс деп ойлайсыз, яры? Мен де дұрыс деп ойлайм. Алсопа? Дұрыс түгілдір де өлім. Қызық қына мында, ей ме? Қазір біле Алсопа дұрыс жауап берді. Міне бет, ішіп қоябыз. Бір елға ғана отырталарды. Әйе. Йоқ, 1 елға түгел, 25 жылға отырталар. Тағы да көбірекке. Мен біледірім отыртқанын, 6 жылға ғана отыртқанын. Яры. То есть біз дұрыс жауап берді? Фактически, 25 жылға отырталар. Жоқ, біледірім мен отыртасын. Міне бит анысын битәрі бұл уточнить. Отырталар бит. Потому что онда кактус өсе Аризонада. Әйе, онда... Ну, как охраняемый. Міне 25 жылға отырталар. Міне, шулай. 4-ші сұрау. Сүліклерінің 12 баш мейі бар. Дұрыс бі, дұрыс түгіл ме? Бұл атабы? Бардыр. 12 баш мейі. Дұрыс деп ойлайсыз? Бардыр. Бұл да мұна тегі сұрау көбі керек. Яры. Диле апа? Юқтыр деп ойлайм. Дұрыс түгіл. Алсопа? Юқтыр де өлім. Яры. 12 түгіл. Сүліклерінің 12 баш мейі түгіл, сүліклерінің 32 баш мейі бар. Әйе, көбірек. Эй, сіз... Ішіп қойық. Ішіп қойық деп, тойлардағы тамада бакалларымызды көтереміз дұсылар. Бұған текеліп қарай. Бір-бірігізге қорап алығыз. Міне бет.
Һәм 5-ші сұрау. Қой, білесің бе? Броненосецның анасы бала табуны 2 елға қадар кешіктірерге мүмкін. Броненосецның. Броненосецның Баласы, анасы бала табуны 2 елға қадар кешіктірерге мүмкін. Бұл дұрыс мы, дұрыс түгел ме? бигерәк Әлен инде сұраулар еді. бүтін зоологияны біліп бітіреміз қазір бойуыннан соң. Мен білем. Дұрыс. Дұрыс. Диляпа. Шулай дұрыс болсын. Аха, Асопа. Дұрыс деп ойлаймын. Дұрыс. Міне бит, һәм әлбәттә бұл дұрыс. Үшісі де түп-түгел етіп яқшы жауап берділер 5-ші сұрауға. Ярый, біз енді ішімдіклерімізді ішіп. Ішігіз әлі қызлар? Һәм енді кімде өзіншәліклі ішімдік екенін білерге уақыт жетті. Шынды тәмін. Тәмді ме? Бұл атабай, тағын ішігіз әлі? Аха, Алсопа? Диляпа айтты енді мереке тәмді деп. Кімде мекен? Ярый, қазір әйтірге бола. Yok, тоқтағыз. Кім Диляпада деп ойлайды? Әдәгіз тауыш береміз. Бірсі де Диляпада деп ойлайды. Біздің бұл бітті сұраулар. Сұраулар бітті, Қазір біз білдірге әйтті. Мен Диляпада деп ойлаймын. Сіз Диляпада деп ойлайсыз. Алсопа? İkisinin birisi. İkisinin birisinde точно. Dile şunday tilki gibi kene otura. Bu bulat bulay koraştırgalı. Ne korarı kuştular bit sizge. Soğan köre korayım da korayım. Allah'ım koysun. Yarı әкім Алсу Фазыевада деп ойлайды. Мен Диляпада деп ойлаймын. Мен бит искренlik kişi. İyi. Benim bütün evrim bitti. Eşik деп көрсетемін. Демекен. Алсудар енді алайсам, мен алсудардыр деп ойлаймын. Алсуда деп ойлайсыз. Менде теге обычный Бір кісі де өзіне состояние. айтмайшек, шылай бит. Не түгіл? Мен не шәптір Болат абыда деп ойлаймын. Мен де мене Болатта деп ойлап отырам әлі, но Диленікі де ақшап тұрам. Диле чөті бұлай ғана отыра. Яр, әйдәгіз ашықлық, еме вақыт келіп жеткендір. Әйе. Кімде екен бұл үзіншәліклі ішімдік? Болат абы, сізде ме? Яр, әйдәгіз бұлай, Диляпа, сізде нәрсе? Менде бик тәмлі тұзлы қиярсы. Міне бі, Диляпада деме. Айттым бит Диляпада. Менің үшін бит ол тәмлі. Яр. Менің үшін бит ол тәмлі, мен соны айттым тәмлі. Мен алдамадым сізні. Шулайтып, біздің тапшыруыбыз енді оқырында да яқынлашты. Баларға көз салғанда Болат Нигматуллинның 5 бал, Ура! Диля Нигматуллинның 8 бал, һәм Алсу Фазлыеваның 9 бал. Міне бит, демек біздің тапшыруының жеңушісі Алсу Фазлыева. Молодец, Алсу. Міне шулай, бұлай ғына да түгел, Алсу апа, біз енді сізні бүләксіз біріншікті жібер алмайбыз. Біздің сізге кішкенегіне бүләгіміз бар, білекейгіне сын. Мен қалса, ол сын сіздің фатиріңізді матурлап, яқталап тұрыр. Алсу апа, рәхим етіп алығыз біздің сынны. Азат абыға бик көп сәлемдер жіберірсіз. Һәм енді әлбәтте Алсу Фазыеваны құтлыйбыз. Азат біле бір нәрсе білмей тұрсам, бұлай ғана көрсеттім. Шының үшін де міне сіз бүгін жеңу яуладығыз. Демек, біз енді сіздің білен келесі шырашыларға теклім сау болашабыз. Гел тұрмышығызда мен білем деп ешерге ясын. Пока-пока.